Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te voin October ni som hi lim taka mang turin du sakna chibai kabuk thau chau ani tun tum chu chanjin thar luchel thuk lutuk lovin khovel mun rang ranga thil thleng te atam thayang rut kwal kan tum dona kan video mil picture po karon da don rilo ani ama saberin khovel ramro pui United States of America lam lo hoi ma saberila CNET News Agency reporter Jim Watson chuan October ni riat khan US presidential election lawam turatan thilpoi mole US mipuin an ngai venber ni thin candidate te in chapcharna chungchanga Joe Biden chuan President Donald Trump hi COVID-19 hrivei chungchuan debate a hian kahma chhondon lawa kain landon lawani ati thu apuanga US le International News Agency tamtaka po hethu hi mutur awmani hethu asoirul hian tramaking puiber Joe Biden hian Dr. Ten Free hi awei chungpo hian debate nei hi ahim thau emo inven thra an nei thaya debate ahim toke anti ani ro chuan debate a hian kain lan thodon ani atia mase Biden hian Donald Trump laka rikai hi ahlawang rangbiau ni nalanga US a rikai to zat le thipui to zat te soichuakin hethil hi namai lo tak ngai tha mai chi ani lova debate chungchang po hi uluk takin ruam manna thar siam athat arin thu asoibok mase karle mai ningani October ni sompanga hi debate nei le hun tura ruat ania son ani lo boka mase debate host tu telam hian ruam manna te po anthak danglama virtual debate anga kalpui turin anruam man toa candidate te pani hi mun rana ve omin video conference mangin debate an nayanga chu TV a live a pek chuatum ani hetiang ani lai hian Donald Trump hi adam chaklea khovel makti khopin ain recover chaka debate hun October ni som panga hian mai chana anin chapchar ngai don ani ti alo soilok ve mek bok White House Press Secretary Kayleigh McEnany chuan October ni kuwa zirtop ni khan press briefing anaina President chu athato hlea narim takathokin tuna hian ataksa po afit to anitin apuanga US a kaukhran rang ten antong trai pui rangbok Mizoram atang ngai poin thian howa putramatana tong trai sakte po anomani ti thute kadonga alomom khop mai tichuan nemin October ni kuwa ve khan White House physician United States Navy officer hial po loni to chuan press briefing nein Trump hi test uluk takin nei ania test na khol rang te po manga test ani nuwa COVID-19 avei to lawa test result zongzonga a negative factor ani ti puan ani pro Trump te lomin an awa lompuina ram rang roi tu te hna tangin adong nem hle US Vice President Mike Pence chuan pathiana in ngatbur maile ril runget tak nayania adam le thoi hi abai seisa rengle Democrat ten dam chuak lo mai tura an ngai lai po khan chutiang thil chu athleng don lo ti aril ruchung ril takatangin asoi chua to thu apuang ve boka US presidential race boruak asang zui ngal viwa Trump hian program thar asset ngal mi maya Trump hian asoi danin military hospital a zanthum kahun ka khoral toa Democrat Party candidate bailet tur hian karon kirle to ani ti asoya henghi business standard in antarlan ania will race again tin campaign achun jomle tur thu hi apuangjar ngal ani voin hian Florida state a campaign rally achun jom hal don in puan ania naktuk October ni som pakhat hian Pennsylvania lama a campaign rally hi akal tlang puizel don ti an puang bok ani White House Press Secretary McEnany chuan a doctor te point an confirm to a campaign chunjoma na hau tak thok chunjom tur po hian kongeng kima afit tok to ani ti nizan khan US News Agency neutral takakal Fox News nena arhil boka Fox News hian an puang zar zui ngal bok ani hetiang ani tak thutawang hian hun reilo ta chunga ain recover chan hi damdoi an enkolna te an fakrolin Christian te tong try na channa ania COVID-19 hrivei to ani aya dam chuak ma hi tekhin turpo
Kovela an la om lo ani tin The Guardian chuan an tar lang bok ani Democrat lamin hunrei tak chung he hri hi veitura an ngaya wangin a hlom zia an soitam hlea ma se chung jong chu halral angmai in nimin khan Donald Trump test result hian aron nuai bota ani campaign achun jom dona debate tur point ain peito thu puanzar ani boka October ni sompanga hian Joe Biden nen hian mai chana kanin bei ngai dona fiana machon turin alawin buat sei ngai ka bei sei atibok debate an nei hun tur hi live in en thai ani dona CNBC le Fox News YouTube channel ate live in picture ani don ni in antar langa en ve thai ngai po bei sei phot mai tang tem han soi bel leila Trump hian debate an nei ni tur chia October ni sompanga hian school zong le cinema hall thlangin reopen ani tur thu apuang hala unlock phase 5 kalpui ani dona ni ti apuang bok Democrat lamin andem na sanghal hea ni jana ringot po andu lo thu an soi nem man hle ani akhing pui ber Joe Biden hian hetianga thil ti ching le US mi puitana him lo taka athu nei na mangthin hi president tan thannon le ani chuan US mi puitam takin free hi an la thi pui zel don ani atibok anin chapchar hun ang ha lelom hle ani India lama lolet zuaila American meichia kumsam thum pasaria upa chu US atangin iaga angai na thina wangin le iaga lam zirbel turin India alokala Z News chu an nizan daruk vel khan pongsual ani thu hantarlang Rishikesa a in lua awmlain pongsual ani nin an puanga American meichia hian police a complain nimin khan a thelut nin antarlang a complaint thelua hian iaga lam ti vetrin athrian anga ayan pakhat chu aina lokalin iaga azirtira ani point athiam angte a serve boktrina ma se chutianga anin zirtir thin nuwa chuan October ninga khan aina local lein in chong bathara local train aruma aron luta apong sual zui tamai ni in asoi pong sual tu nia apu hi police officer fapa ania Anthu boy hian India media alwa zui thuile hle turarin ani police officer Shaklani hi pongsual tu nia apu pa ania he police officer hian complain athelu hi withdraw ngal turin alotia RK Shaklani hian asoidanin hetianga apu ma October ninga ma atang to khan aina tangin afapa hi akhol thina mi pat mai chian na lam rong kai te soin chutiang man pui tur chuan asom thina ni atia ama nena sex mangdun turin asoma wangin pongsual angin thil akal theilo thu asoibok Zinusian antarlan danin he thu boile damdoi ri theilam thil nen inzomna anei niin antarlanga thu chiang thriat alanilawa investigation kalpui zui ngal mekani thu antarlanga ama pongsual tua apule ama minghi thup aniria mase pongsual tu nia apu pa police officer RK Shaklani hian natakin akhesi withdraw turin anorti Zinusian antarlang bok ani hetiang lam hi kan channel hian kan focus lam ani vaklo na in US nen in kai hnoina anaya wangin karon tarlang ani South Korea lama beng lo chiwe thungila anram chanchin hi kantar lang tam lo viawa ma se chiat na antok vetlat mai uyon chuan ni jandar nga le minute somthum pali khan South Korea in chong sang tak chong somthum pathum zata sanga kang mai achua wangin mitam tak an hliama hospitala enkol ania firefighter te an hoisanin an tho thate ma wangin hethiang khopa kang mai chuak na sa hian thi an om report alom lo niin antarlang kang mai lo chua thut chan hi hriat chian alani lova ma se chong som pani na tangin kang mai hi pon lama tanga ron lut niin an soya ti lui thila beina ninge ya hriat ani 33 story tower anti mai hi South Korea Ulsan khopuya om ania anram sana zandar som pakhat le minute sari vela kang mai hi chuak tan niin an soi news site dangnen en kop chuan he kang mai hi ti lui thila chuak ngai niin alanga pon lama tanga hal niin rang takin chong chunglama le chong som pani na hi mei alin alwa khat ngal niin an soi hlama Yonhap News Agency chuan
mi somkua pathum hospitala dalu ani toa mi zachuang fe chu mun hima thiar chua ania hospitala da zinga hian kangthal tu firefighter te po antel niin antar langbok building chong sang tak mai hi in tam tak omna le mitam takin anlua ania in za somthum paruk chu akang chevek man niin ansoya liam serious tak tak anom nuala wangin thi po anom mai thaya investigation kalpui mek ania achunga hian dor tam tak aombok chungpo chu bungro engma lakman ani lo wangin akang chena sa hleboka kang mai chu dan hretu nia insoita chuan pon lambang dai dan na atangin meal hi ronlutin inchunga rang takin al ngal luai niin an soibok ani heti lai hian Europe lama Hrileng athok non le meka Hrileng control turin Europe ram sang te an buai hle niin uyon hian nizan October ni kwa zandar kwa vel khan an puanga Spain chuan Europe khomwal pui chu hriin acham chil rangin athonon le meka wangle anram kha pui tam taka hrikai thar an pun chhole ta ka wangin Hrileng laka an himjok thainan state of emergency an puanga Madrid kha pui chu partial lockdown ani thu an puang zinghal bok ani Amma khan Madrid ko thian partial lockdown hi mi puite right ti chiat thaina bul ani tin partial lockdown hi an hnola mase state of emergency anga puan ani ta ka wangin Madrid ko thian thuneina an nei talo Madrid kha pui lockdown ani zui ngala Spain health minister Salvador Illa chuan ni jana tangkhan lockdown hi puana nia ni som panga lom le tur thleng lockdown ani don ani ti apuanga mi pui ven himna turania partial lockdown ani wangin mi pui ten ni tin mamo an leile an lakna dal ani don lo ti asoibok tuna hian Europe ram thranga hri hi atho ni na an tong chhomeka hriwei an pung chho hluai ani bermaya Al Jazeera chuan Spain hian rampum lockdown an puan chunjam mai theinin antar langa Europe ram thrang te hrileng mek COVID-19 awangin an boithar le na sato hle ani India rama hriwei hantla hniam mek zela mase atho ni na thleng thut thei ani awangin Union Health Ministry lampoin mipuite fim khur turin thuchua an siam deuh rangbok ani he Hrileng hian khovel hi akian san maidon rilo niin alanga Donald Trump ma soyang deuh khan Hrileng kara kannun khochua theidan tur kan ngai tua fim khur taka engkim open chunga kalhi khovel economy tlaniam zel tur venan le mipuite har satna sarkarin thlen saktam lo zonga injirtirna warzoka kalpui rengchunga thil kalpui atul to niin alanga India point unlock a kalpui mek dana po azalen tiela mipuilam kanpoi mo tul don ani Germany lama po hri hian punlam hapan chomeka German health minister Jens Spahn chuan nizan khan darkar somni palikalta chung khan Germany a hriwei mi sangli somnga pariat lai anom thar thu apuanga hei hi tun hnaya hriwei thar an nei thin ain aletin apung chawani Germany Chancellor Angela Merkel point press briefing anaina nisom lolom tur chunga hian Hrileng pung chhomek hi ti hniam man ani don lowa mi puite fim khur tur le pon chuak tam lo turin ngenna asiam vebok Scotland le Brussels po hrikai thar han pun chho chak tak ema wangin zuzorna dor le inti hlimna mun angchi reng khar vek turin thupek an chuabok Italia po hriwei an pung chho chak le boka Italy sarkar chuan lockdown le dor khar em latilo ma se mi tu po pon chuak ta chuan mas an bua ngai turani hatia mandatory ani thu an puanga khau takin hedan hi Italy rampuma kenko ani tur thu an puang bok Europe ramte an boi chhotan le meka engtiangin nge hri hi adar zeldon hriat ani lowa khovel puma thi pui an tam to hle chungin anron thonon le meka wangin ramthren khachuan international flight zongjong po ti top tumin ruam manna an siam tran mek niin business insider chuan nizan khan antar langbok ani Mizoram po active case atan niam chhomeka confirm kurna kan hlam chialo atul hle ani
October ni kuwa ni Jan reilam to akhan The Financial Express chuan Turkey Cyprus boina achok nung thar le megani ti anron tar langa Cyprus si Mediterranean Sea thirkar pakhat ania Cyprus Turkey in achu boi hi kumsamli paruk nuwa avoi khatna ani niin antar langa Cyprus si Turkish Republic of Northern Cyprus tin international recognized na in mania ram in real bolna sang nei turin thunei na pek ani towa chu sangkha jakwa somriat pathum vel khan ani mase he recognition andon ma kum sangkha jakwa samsari palia khan Turkey hian alorun towa Cyprus ram pumpui atanga chuta 40% vel zeta zawchu aob beta mase khovelin a pompui thailo wangin Cyprus clearkar pumpui hi independent drama international law noya pek ni in recognized ngal ania kumsang ni pali khan European Union member ram pakhat angin laklu ani bok mase tuna hian kumsang kha jakwa somsari palia Turkey in aram lak chin kha obbele tumin ma ala chomeka Cyprus president chuan international law kalin Turkey hian boina asiam mek ni in asoya anramachu boya sipai chakna manga lak tumin aron northern mekaniti apuang bok UN Security Council point Cyprus ram chu boina le anram claim ani fo wangin UN on hoya administration engkim kalpui turin resolution asiama Cyprus si Turkey hian achu boijing hlea anram chunga khungtumin ma alak fo thina wangin kumsang kha jakwa somruk pali atang to khan UN Force 10 tharuk dana helai mun hi anlu je thina India tang point UN hoya hian commander pathum hoya Indian Force te anlo tirlu to thin bok ani tuna hian boina are tak deu wangin India point army tela chuakin police contingent claim te chau ada ni in Financial Express hian antar lang bok tarlan danin Turkey hian India in Jammu and Kashmir state ni na ahli chungchanga khan article zathum samsari chu India constitution atranga paya Jammu and Kashmir chu union territory pahnia athen ran khan Turkey hian ado dalin Pakistan lam aona Pakistan nen hian Cyprus chungchanga po India hian ma alagna chu atana hlokna tur ani angin athok thinin anpu bok mase India hian Cyprus si India ram thian thatak ani wangin antan India hi hading zeldona niti alo saito boka heng kan sequal do na chanchu Pakistan le Turkey nen hian India hian boina thar annai mai harinom thu antar langani Muslim ram zinga po Turkey le Iran hi chu khovela hian boina siam tu an ringot maya Azerbaijan le Armenia boina inrol thuk ber ani boka hetianga boruak sang tak Cyprus chungchanga acho chole boka wanghian European Union le UN baka khovel ram lian ho anlom lo hlea Mediterranean Sea boina lian tak ain mung chole tan mek ani heti lai hian Turkey ain rola wanga indona rap thak tak tok mek Armenia le Azerbaijan ramte ayo in an foreign minister ta chu Russia foreign minister Sergei Lavrov skai khroina hnuaya Moscow khopuya in biakna annaya BBC chuan nizan October ni kwa dar kwale minutes somni khan anron puanga he meeting a hian inremna annei theinan Russia hian ram pahni ayo foreign minister te hi ati ti puya meeting boruak asang viwa mase Russia hian bengdain inremna leilok siam thei abei sei hle nin BBC hian antarlang ani Russia Foreign Ministry thupong tu Maria Zakharova chuan Facebook lama inbiakna naya dokan ankil kol lai thalak posin inbiakna hi lakalpui mek zelani ti aron tar langa rampani te hian imranna lailok siamin inka haina anpuan theinge abei seiom thu atar lang telbok ani Azerbaijan President Ilham Aliyev chuan mipuite address in TV a thu alopong ve mek boka he boina hi muanom taka atop theinan Armenia tan tun hi last chance ani atia kandrama kankir le dona hei hi Armenia tan history tan po anchance thatak ani tin apuang bok France President Emmanuel Macron chuan hei hi thilthlen dan tur diktak chu ani tuna chuan inrem na leilok nei thei turin
ke kan pen theidon ta ani tiin AFP News Agency nena a reporta UN Human Rights Chief point arang thayang bera anin kana hi anti top angai thule mi puiten an turna sata wangin inrem na lailok an siama in kana achole tolonan UN in dan khauzok asiam thuayangai nin asoi vebok ningani khan Azeri army te hian Armenia manlai tanga an biak in role luntak Bishop Thut Mundibok nia an soichu an kap chevekani ti Armenia hian an puanga hebiak in hi susa sitia om ani nimin October ni kuatheng khan anin kana report hi rampani te hian an lati chuak ranga mase ni jana tang khan in kana chunjom ani tolo mai thaya rampani sipai te po an kirve ve tura beisai ania mase in biak na hi lakal mek zel ania engangin nge thutluk na an siam theidon hriat alani rilawa video kanen hi chuan thilkim changjok a hriat theito arin om ani hetila hian Pakistan chuan India nungzuin Chinese application pakhat video sharing application TikTok chu anrama an ban thu an puang vetlat mai he thu hi Znews in nizandar vel khan anron tarlang ani he application Pakistanin an ban chan hi hurna lamchi le akai hnoi thil moilo TikTok kaltlang hian phaulan atam lutuka wangniin ansoya Pakistan mi puiten complaint tam tak an siam nuwa zirchian ania Pakistan sarkar hian a benta nin antarlang Muslim in kai hruaina le meichia te dan hnuai hunnaram Pakistan hian hetianga meichia thuamno mumal in bello post le video thalo an phaulan tam tak awang hian an sa khona nen a inkal awangin an thurol puile an mani tranpui reng tu Chinese application hi mi puiten orna wangin an ben lo thei talo niin report ani DNA chuan hetianga Pakistanin ma alak mek lain October ni kuwa ni jandar som khan Balochistan le Sindh haute vaudainan le an ka hubna turin chemical weapon Pakistan sarkar chuan a mangani ti an puanga he thu hi Dr. Nazar Baloch in a report DNA hian anron chua chon ania Pakistan hian chemical weapon amanga hewang hian indona dan abo chia human right violation lian tak athlen tirmek bok ani ti antar langa Balochistan le Sindh mipui tam takin antur na sahle ani Balochistan national activist mi sangchung feta chu chemical weapon laka hian himna jongin antlan bo meka Sindh namle Urdu tong mang local worker mi zachuang Pakistan agency stand an rubo bok niin antar lang ani Dr. Nazar Baloch chuan news intervention portala statement hi aron tar langa chungkwa thi te po anom thu asoi boka barbarian ho angmain rong takin Pakistan army te hi anchea nunaw le civil mi poisai lo po thliar khrang lovin chemical weapon hi anron mangnin atarlan thu DNA hian an puang bok heng chemical weapon manga an tha te hi enkol lovin an thilai an entop mainin asoya an mangai te chu enkol na po dong thei lovin an thimek zelani ati heng Pakistanin chemical weapon amhan te hi China atanga adon le Pakistan army te hena supply ania mase heng te hi ral thumatan amhan tla kemti mishinga enchinna kalpui fel alani lova Aenchinnan Baloch nationalist activist telaka hian anron mangnin tarlan anibok heng Baloch fighter tele chemical weapon awanga thi te hi Pakistan army te hian athen an halrala athen chu tractor mangin anphura anphumbo nin tarlan ania DNA hian an tarlan danin hethil hi international bodies chale human rights defenders te tan ral kheldar ania rang taka chet chua hun ani zia antar langbok DNA in anron tar chua hun hi atlai deuh to wangin Pakistan lamin in soifiana an nayom hriat alanilawa mase thil thlendan hi chipchiar takin statement a hian zia ani wangin thubel chian dol le rintlak ngei ani an ringbok ani tuntrum global roundup atan chuan dutok photila zanin lama news update tharnen inton le thau antum don nia